ekipe ya Rayon Sport yaramwifuzaga, ariko noneho birangiye Police FC imutwaye mu mayera akomeye cyane agishidikanywaho n'abantu bose. Ese byagenze bite kugira ngo umukinnyi wari uri kuvugwa cyane muri ekipe ya Rayon Sport birangiye yerekeje muri ekipe ya Police? Naye mayeri yakoreshejwe n'abapolisi kugeza ubwo ibiganiro byaje kuba bihindura icyerekezo. Muri iyi nkuru tugiye gusesengura ubuzima bw'umwuga bwa Victor Mbewuma, umwe muri ba rutahizamu bafite izina rikomeye cyane muri Afurika. Turakwereka uwo ari we, aho yakuriye, umupira yakinnye, amakipe yakiniye na n'ubwo bagikina, ibitego yatsinze, ubuhanga bwe budasanzwe, uburyo akina, impamvu amakipe yose akomeje cyane kumwifuza. Turanarebera hamwe kandi impamvu yavuzwe cyane ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi, uko amakuru yavugaga ko Rayon Sport yamwifuzaga, ndetse n'uko polisi yagaragaye cyane mbere mu biganiro byo kumwegukana. None ese Victor Mbewuma yaba ari rutahizamu ushobora kuza guhindura amateka y'iki kipe muri polisi? Niki gituma abamyugariro bakunda kumugora ndetse nawe umuntu upfa kumuhagarika? Niki azafasha bagenzi be mu kibuga? Ese ekipe ya Rayon Sport yaba yaracikanywe n'umukinnyi ukomeye cyane kuri uru rwego koko? Reba iyi video rero ugeze ku musozo kugira ngo wumve inkuru yose irambuye ndetse n'isesengura ryimbitse kuri Victor Mbewuma. Iyi nkuru irarangira usobanukiwe ukuri kose ku byabaye hagati ya polisi na Rayon Sport ndetse n'uyu mukinnyi Victor Mbewuma. Ikindi kandi, nimba ukunda amakuru y'umupira w'amaguru, amakuru ya Rayon Sport, polisi, APR FC n'andi makuru yose ajyanye n'isoko ry'igura n'igurisha, ntucikwe. Kanda subscribe, ukande like, ubundi twinjire muri iyi nkuru. Ubundi iyo havuzwe izina Victor Mbewuma, abakunzi b'umupira w'amaguru muri Afurika bahita bibuka rutahizamu w'umunya-Nigeria uzwiho gutsinda ibitego byinshi, gukirana ubwenge ndetse no kuba ari umwe mu bakinnyi bagora ba myugariro. Muri iyi minsi izina rye ryongeye kuvugisha benshi hano mu Rwanda nyuma y'amakuru yavugaga ko amakipe atandukanye yamwifuzaga, harimo ekipe ya Rayon Sport, ariko polisi ikaza kumusatira maze ikamwegukana mu biganiro bya nyuma. Aya makuru yavuzwe cyane mu biganiro bya nyuma, yanavuzwe n'itangazamakuru bitandukanye, nubwo icyo gihe hatari hasohotse itangazo rya nyuma ryemeza ko yaba yamaze gusinya. Ariko se ubundi Victor Mbewuma ni muntu ki? Victor Mbewuma yavukiye i Lagos muri Nigeria, akaba yaravutse ku itariki 20 Ukwakira umwaka w'1996. Ni rutahizamu hagati bamwe bakina nka central forward. Afite uburebure bwa 1.84 m, azwiho gukinisha ukuguru kw'indyo. Mu rugendo rw'umupira w'amaguru yagiye yigaragaza nk'umukinnyi ushobora gutsinda ibitego byinshi kandi agatanga umusaruro mu bihe bikomeye. Ubundi kandi Victor Mbewuma yanatangiriye umupira muri ekipe ya Remo Stars, nyuma akomereza muri Aqua United mbere yo kwerekeza muri Enyimba FC, aho hose muri Nigeria. Imwe mu makipe rero akomeye aho ngaho iwabo ni Enyimba. Muri Enyimba niho yanamenyekaniye cyane kuko yatsinze ibitego byinshi cyane bituma abamwe mu bakinnyi ba rutahizamu batinywa cyane muri shampiyona ya Nigeria. Nyuma yo kwitwara neza muri Nigeria, yerekeze muri MC Alger. Iyi ngiyi akaba ari ekipe ikomeye cyane muri Algeria. Akomereza muri Kizirikum Zirarafone, akaba ari ikipe muri Uzbekistan. Yaje no gukinira APR FC yo mu Rwanda mbere yo gusubira muri Remo Stars. Uyu musaruro mwiza wanatumye hamagarwa cyane mu ikipe y'igihugu ya Nigeria, akaba ari ikipe bita Super Eagles. None se uyu mukinnyi umeze gutya ni gute akina bituma yigarura imitima y'abafana? Ubundi Victor Mbewuma ni rutahizamu ukomeye mbere y'izamu cyane cyane, azi kwihagararaho bimwe bikomeye hagati y'abamyugariro, afite umutwe mwiza kuko aranawutsindisha, azi gukinisha umupira umwe kandi azi guhitamo umwanya mwiza wo gutsindiramo. Ntago ari umukinnyi utekereza imipira gusa, ahubwo ahora ashaka uko yakwakira n'imipira kugira ngo ahe bagenzi be amahirwe cyangwa we abe yashobora kubyaza umusaruro uburyo maze yitsindira ibitego. Ubuhanga bwe ni ubuhe?
uyu mukinnyi afite ubushobozi bwo kurangiza amahirwe make akayabyaza ibitego, azi gukoresha umutwe agatsinda akoresheje amaguru yombi igihe bibaye ngombwa, kurinda umupira, gukinira igihe, guhatiriza ba myugariro gukora amakosa. Iyo ari mu buga rw'amahina ahora ari ikibazo gikomeye ku izamu bahanganye. Kubera ubunararibonye bwe ashobora gufasha abakinnyi bo hagati kubona aho batanga imipira, gukurura ba myugariro, agafungurira abagenzi b'umwanya no kongera icyizere cy'ubusatirizi bw'ikipe. Yewe ni umwe mu bakinnyi bashobora kuba umuyobozi w'ubusatirizi imbere mu kibuga. None nimba ari ibyo ngibyo se, kubera iki Rayon Sport imwifuza cyangwa se Rayon Sport yamwifuzaga? Ubundi amakuru yavugaga ko ekipe ya Rayon Sport yashakaga rutahizamu ushobora kongera ibitego no kuzamura urwego rw'ubusatirizi. Ubwo rero Victor Mbeyuma yari umwe mu mazina yavuzwe cyane kubera uburambe bwe, ibitego amaze gutsinda, nuko asanzwe azi neza shampiyona yo mu Rwanda nk'uko yakiniye ekipe ya APR FC. Mu gihe rero abafana ba Rayon Sport bari bagitegereje amakuru meza, Polisi yaje kwinjira mu kibazo, yinjira mu biganiro bikomeye iza nk'iyagatera nk'uko byateganyijwe n'ibitangazamakuru, nk'uko byari byatangajwe n'ibitangazamakuru. Yamusatiriye vuba igera kure mu biganiro ndetse iba ari nayo iri imbere mu kumwegukana. Ibyo rero byatumye benshi bavuga ko Polisi yamutwaye mu mayeri akomeye cyane, kuko yinjiye mu bihe benshi batekerezaga rero yuko ashobora kuza kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport Isaro ry'i Nyanza. Ese koko yaba ari we gisubizo Polisi yari ikeneye, cyangwa Rayon Sport izashaka undi rutahizamu uza kuziba icyuho cye? Ibisubizo byose bizagaragara mu mikino iri imbere, ariko kandi nta gushidikanya ko Victor Mbeyuma ari umwe mu buri ba rutahizamu bafite izina rikomeye cyane, kandi aho azakinira hose azaba ategerejweho ibitego byinshi. None iyi gapapu yabaye muri Rayon Sport igapapurwa na ekipe ya Polisi, mwebwe mwayibonye mute? Duhurire muri comment, ariko kandi ntugende udakoze subscribe kuri channel.